Monje, was any me message, Monje, Monja mo boss, Monja mo boss, mo boss, I send him Instagram message, here, me kohe. Yao. Yeah. Ghana entertainment industry, medofo. Yeah. At long last, the battle has ended. Ejebo, eja enyabidru. Adia na Ayisha modi ekra echihye no. Medofo me ne okasai, ne nsa aka. Me ne okasai, Stonebwoy, I reply, Ayisha modi. Na medofo reply ni mu nsem no. Adunti mo anamo pese Ayisha kasa no. Medofo me no kasay nyankopon adom. Stonebwoy asende Ayisha message. Na open message ni mu nsem atia. Mamin kanfo lemfi ema. Se wa broche na open money transfer company a omu rate, omu exchange rate e wo sro kese pa medofo eye lemfi. Download the lemfi egu u mobile phone so. Na why obi bia wie no. Mema refuse ube use Bonah as referral code. Bonah BONAH as referral code. Se we use Bonah as referral code. O first transfer abaye no. Se we Europe now send 50 euros or ma 20 euros cashback. O America and Canada now send $100 or ma $20 cashback. And I say oh UK so now sending £50 or ma £10 cashback. Medofo, without wasting my time, no, you monra the camp of Ayisha Modi. Na yenkotie messenger Stonebwoy at the brain no via Instagram. Don't forget to subscribe and be part of this bigger family. Aha, yes, the Bonah Show. Ebane ebe kasa na musi ye kasa do why na ejini aden meti abrochire se me boda man ko omode me akọ eyi de dada meti abrochire nye Ghana o monje waseni me message monje Monja mo boss no. Monja mo boss no. Mo boss no. I send him Instagram message here. Me kohe. Me ba. Me show pictures akohe. Mo Stonebwoy no. Me show pictures no. Me ba. Me ko ready. Na say any nonsense ah. Ni trimu ba. Eni anka life we die eni anka me kunu pato obenye eja me se me kohwe ne a message ni ye nkwase asem a eni mesrew pato mi anka za me de divorce no me di divorce form se de ba no wa sign tie me enye se bia me wo interest ana se bia ade bia me koye ye no e bia Stonebwoy putu me na me try putu video. Me Mr. Stonebwoy. Me na me try putu video. Me man 400 million cash. Edison is sika so di try putu video. Mumbisa ne say video ni da wono. Ma request $1 wo mu da na. Munko Mr. Stonebwoy say odi putu odi putu nyom. Me na me like putu nyom no. Mo amuwo Instagram. Mo be kai. Putu nyom we na yegina Stonebwoy ye no foforo. And na ye wo studio na ye didinia de na Louisa eto and Stonebwoy oh enum bi kraba ni trimu and ye see there and o si putu and he said dey enso ni putu e wa no say unim me create nyum bi asia and ye see you know ye be man hype and o say sankata ma putu peche na Louisa so di bi ahye ho sa na ye de form enyum no 3 days later na ye form putu nyum no and a Stone say because say me and I me inspire omo ema ne bo nyum ni nti no me ngi nyum nam nkoti me nam kwan so ba no and me leke putu nyum no Stonebwoy frame me the next day didi matem say adie nti na me ode nyumama me say me nkonkotie na ma leke nyum no and na me ka change say Stone who didi matem calm down that time ni nyina no na I wanted to inti odi matem ne kwa no me nya abotrema na me say no me ma oni me nkasasa me ye ni sister penyin sa ye ne maame ye ni eyi intiti ye no I don't know bitse ye tete no but ye ni penyin nkasasa and I'm say Stone enyum ne me tie ye no ye me de pa ba BBC me mu say me leke nyum tina me leke ye in the 2 days and I put 2 be hit and son na Stonebwoy air for phone up frame say ayi says fa che me what say says
Hey, nyamine ma uleki nyum no. He says, she the way putu nyum and nyum na me leki putu nyum na Stonebwoy master nyum no. Na ye master ye. Until within 3 days na nyum ni beji baby ano. Ansa na Stonebwoy ye master nyum no. Edi epi putu munko bisa Stonebwoy. Me na me leki putu. Me leki putu do ofre me di matem papa. Na me wo Instagram live. And I'm say, adofo Stonebwoy a lake a bonum bi na nyum we de petwe nyina wo mu enum we de and I'm say na muntie kakra and I'm a bonum nti say na me bonum no me kobotra so enum na ye dodo me kobotra so be once be 30 seconds and them bloggers ni be say na me one life no na bloggers ni screaming no muskimi e do ano no enu na ye the generation of putu munko bi sa Stonebwoy e ye life so na America ofa fun fremi di matam se maliki ni nyum putu sa de no de nyum na ma me onye master onye hwe o master nyum no mix nyum no o de nyum na ma me se mi nkoti amatena aba life abebo nyum ma bloggers afa o di matam nko bisa no se wa America na opese wo ship nyoma e free Washington DC, Maryland, and Virginia. Odiane Box Oak Logistics. Omu ye door to door shipping company. Medofo Fre Box Oak says ya o fro ma when him round so no mu jina waboboa no o be box on your man kama na omo dia call Ghana asumdwe mama omo so eni gisem ba ko e kan woni say o fro ma ka chrom say enam TheBonahShow so na o te omo nka omo so mprempren na omo chew 10% discount nia e chat woni say o call Ghana akodi udwuma bia na sabi udru Ghana be Kumasi na udru Kumasi obepe ba bia da mo asomadwo obepe ba bia e 100% security e 100% CCTV cameras air condition chese ope ba bia da mo asomadwo wa obe sorry with my ye waduane live to say there sabi uti ufie papa bi ma fre Pcash Properties and I say call www.pcashproperties.com mi dunya mi kame ye mama odi matem monim dia boy ne dia ye me putu time o baningi na me sa ema ni sika 400 million out of me pocket okwa kocha putu kojo chiebi me chiebi obofo a chiebi adebayo chiebi putu video ba kwa Stonebwoy betwa oji video sika ewe nipa 4 na me chia amane pa ba me na me sa konji sika another 300 million every obofo wa esa de beton so we nyina momo se metana momo do ne sene min ka Stonebwoy asembi me wi min kana asembi wan hey Stonebwoy aseni mbese ba min kwhwe me ba ukana wakai me enye bibi bone enye bibi bone bia yensiesi asem na ho asem ba me ma me nkwa ya bedi na tem die I don't hate him me tan Stonebwoy I don't I mean to me nka se biom ntimi ni India group biom se ye me nkwa no mo be didi matema eni ese enye hwe so no mo wedi matema putu nyu nkra me release ye so nanka okọ radio so mpo no nanka ese Stonebwoy kwa me etumi catch o me say o me nua ba yi monim so no no release putu juma me di no I ne putu abeye hit Stonebwoy don't know how to give credit to people minim say e duabo I don't know kwasi me kwa maye me ma Mr. T me kwa maye me ma Mr. T Stonebwoy ni ti esi mi living room ni ti esi mi living room munko bisa ni de ntia ni ti esi mi living room ene wako baby ni ye bisa wa o se meye fan aha Beam Nation time na family eba so no na South Africa family eba so foforo and Stonebwoy pick agenda say yenye bibi like a surprise in family enye family emma family
na like na beam for so Shatta mo so ye bibi sa me ma beam nation donate 50 million e de ma family sa time na 50 million $1,000 mo be first Stonebwoy so twa mu wan Ghana na this was the day me present his Canada ma family and the beam nation Stonebwoy ama me wan Ghana ene ebi afa me ye te me nka obe who say sika na me de man in public say is under beam nation Stonebwoy a call radio so nyina ene family bu Stonebwoy show engineer because of me ntia because I dey na me ye no family fe ba man family ni manko man family mi manko me di under beam nation e call ye ntia si stone enim